Goeiemôre Pastor Keller, Goran Vierij, Pastor Peterson, Pastor Jerome, die leierskap van die kerk en die breër gemeente. By u wat aanlyn inskakel by ons, 'n spesiale groete aan u ook. Omdat ek een keer om te gaan, dat ek nog kom die landetjies doen. Ek hardloop reguit na baan toe wil wees, dan deel ek met u. Dan gaan ons nagmaal toe, dan kan u huis toe gaan na die boude, die blaaie en die Engels. Ek gaan ter voorbereiding vir die woord. Ek 3 gedeeltes van die teks gaan konsulteer. Die 3 gedeeltes van die teks wat ek gaan konsulteer was Matthew 17 verse 14 to 20. Die tweede gedeelte Mark 9 verse 14 to 29. Die derde gedeelte Luke 9 verse 37 to 43. Beloved, these 3 passages of scripture speak about the same thing. But when you go to Matthew, it gives you a particular angle on the scripture. When you go to Mark, it's a bit longer, but the detail actually lies in Mark to get better context. But if you really want to crystallize it, you need to read Matthew 17 verse 14 to 20. You need to read Mark 9 verse 14 to 29. And you need to read Luke 9 verse 37 to 43. That'll give you a full understanding, it will give you a full context of what's happening in this piece of scripture. I prepared from Matthew 17 verse 14 to 20. Matthew 17 verse 14. I don't have time, ladies and gentlemen, to read Mark 9, 14 to 29, as well as Luke 9, verse 37 to 43. The reason why I gave it to you is so that you can go home, that you can cross-reference the scripture for yourself and see what's written in there, and see where the context comes from to get the fuller picture of what's happening. Matthew 17 verse 14 reads thus: Jesus and his followers went back to the crowd. A man came to Jesus and bowed before him. The man said, Lord, please help my son. He has epilepsy and is suffering very much. He often falls into the fire or into the water. I brought him to your followers, but they could not cure him. Jesus answered. And depending on the version that you're reading, you'll see in certain texts there are exclamation marks, which will become apparent a bit later. You people have no faith. Your lives are all wrong. How long must I stay with you? How long must I continue to be patient with you? Bring the boy here. Jesus gave a strong command to the demon inside the boy. Then the demon came out, and the boy was healed. The followers came to Jesus when he was alone. They said, why couldn't we force the demon out? Jesus answered, you were not able to drive out the demon
because your faith is too small. I tell you the truth. If your faith is as big as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and the mountain will move. All things will be possible for you. So sê die woord van die Here. This morning I'd like to speak to you on the theme of faith. If I could put a sub-theme to this theme, it would be this. Ek wens het ek hom geskryf, maar ek het hom gekry eers. Mary Ann Williams. If you let fear stop you, you've denied the world the gift you were born to give. As u toelaat dat vrees u stop, ontneem u die wêreld die voorreg wat u gebore was om te gee. I read it once more in English. Die rede kom ek keer op keer herhaal, so that the theme, the sub-theme, can sum up. If you let fear stop you, you've denied the world the gift you were born to give. So is it immanent in you. Now this church, my son said this morning, the slogan is real. We are real people, or that we paraphrase, we ought to be real people. So when I say we ought to be real people, it means we do not put up a facade, or we ought not to put up a facade. When you see me, you see my brokenness. When you see me, you see my insecurity. When you see me, you see some of the issues that I struggle with. And that is why we say that we are real people. And if we say that we are real people, it means that we have real issues. Because anybody that's not a member of this church, once they realize that we have real issues, they're able to look at me, to see my realness, to see that I struggle with certain issues, and therefore when they come across that door, they know they're going to get something that's true, something that's honest, and something that's real. Because we are real people, and we have real issues, we come to a real God. And because we come to a real God, if I share my issues with you, yes, in certain instances, you'll help me to resolve the issues. But in certain instances, I'll share my issue with you, and you'll run with my issue and go tell it to the world. But because we have real issues, we're real people, and we come to God to give us real answers, that's why we're sitting here this morning. Because if everything was sorted out for us, we would not sit here. We would not have an issue, ons is alright, ons het nie probleme nie, kom het ons God hoor. So, it is against this backdrop that I love speaking about the man in the mirror. And this morning, we stand at that very point again. The man in the mirror. The mirror, wanneer ons in die badkamer staan, is iets wat nou maar ons kyk vir die vroue, het dit mooier geword oornag. Was daar iets op 'n plek wat ek nie graag wil hê. Die mans skeer jy dan voor die spieël en jy gaan kyk net of jou lyne hardloop sodat hulle moet lyk hierdie waarde op jou trim. But I think the mirror reflects more than what we see. The mirror is not only skin deep. And this morning I come to speak to you to say, when you stand in the mirror, you need to take out some time to look deeper. Perhaps you need to stand a few minutes longer in the mirror.
And when you stand there long enough, the mirror permeates. It cuts deep. And that would force you to deal with your fears. Not you, me too. It would force us to deal with our fears. It would force us to deal with our insecurities. It would force us to deal with our trauma. It would force us to deal with our pain. Stand in the mirror for a while longer. U dink nou ek het nou die woord voorberei vanmôre. En ek is nou 10:1. Die voorbeeld, die ideale voorbeeld wanneer iemand weet wanneer dit kom by geloof. Let me also be real this morning. This is one of the areas that I struggle with the most in my life. And because I'm real, I want to share what I'm struggling with you, so that hopefully when we get to open this world up, that you have deeper understanding, that you have the openness to also be real and say, but I struggle with a few things as well when it comes to my faith. No, faith and logic do not stay on the same road. Faith and logic do not stay on the same road. And as much as I have faith, sometimes the logic comes through stronger than the faith does. So ek het die neiging om iets te vra by die Here, en dan ek ook die Here help om daai dan dis iets wat my borstel. Ek is heeltemal seker hoe om ontslae te raak. Maar ek weet die prentjie of die bordjie moet verander. My faith moet groter wees as my logic. Maar dat ek sukkel is genuine. So ek kom as I am, demonstrating to you that this is an issue that I struggle. And I think faith is action. Every day when we wake up, we need to put this faith into action. Nou kom lyk ons soos wat ons lyk. Kom vertrou ons meer ons logic as dat ons geloof meer opstel. The reason why we do that is because we have conformed to the system of the world. Yes. Whilst Romans 12:2 warns us, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. As ek gesegde wat sê, you can't lead further than you have been led. Ek kan nie iemand verder lei as wat ek gelei is. En as ek nou bla moet gaan toedien vandag, sal ek sê die fout begin by ons ouers. The reason why we have conformed to the system of this world is that our parents were taught a certain way. And because they were taught a certain way, that some of the things work for them, they think or they thought that those things are still relevant. And some of the things that they did are things that we do as well. So why do we conform? Our child, wanneer ek baba is, en die mens is maar is, en ek wil conform, sê my ma, moenie dit, wat doen ek? As ek wil gaan speel en ek wil op 'n sekere manier, moenie dit doen nie, jy gaan dit bou ons. As ek net iets wil doen, moenie dit bou ons. Iets anders doen, moenie dit bou ons. They tell us in school that the world is your oyster. Go do whatever it is that you think that you've been called to do. Yet, we try to do it. We think we're doing it. But how would we be able to do that if we're building boxes around our children? Ek dink ons het die plot bietjie verloor.
gaan vir u sê hoekom. John 17 verse 8 to 14, upon pondering this passages of scripture, says, though we on this world, we're not from this world. So dit beteken we have conformed. Ons packing order is heel deur mekaar. Nou, op skool was dit ding waar ons het nog pad gekry op skool. As die onderwyser uitgaan, dan vat hy soms die ouetjie wat die stoutste is. Dan sê jy skryf name en loop. En hy sê almal se name was nog op as diegene van ons wat nog in die luisteraarsstelsel was. Dan weet jy jou naam by 'n lysie is om lees meneer wanneer hy kom en gee almal wat wie se naam op my lys was. Dan gaan die onderwyser weg. Nou daai man wat so stout is, dan sê hy vir julle, ek gaan nie name skryf. So kom ons draai die klas letterlik op sy woord. En dan gaan julle te kere as die onderwyser terugkom en sê staan almal. So hy het die geleentheid gehad om net die manne wat nou nie 'n lyn was se name op te skryf. Maar toe hy nie dit gedoen nie, hy het ook nie bewyse om te offer nie. En dis kom ons almal pakker. En ek dink dieselfde werk met die stelsel. Jesus het gegaan en het gesê ons paar name opskryf. Toe ons terugkom, toe draai ons die klas op sy woord. We have conformed to the system. Ons was nie veronderstel om so te wees. Ons is mos hier op aarde om die koninkryk van die hemel aarde te doen. Nou maar, as ons veronderstel was om die koninkryk aarde toe te bring, hoekom lyk ons soos die aarde? And I think I have an idea why we look like the earth. Matthew 26, verse 73. And a little later, those who stood by, they came up and said to Peter, surely you are also one of them, for your speech betrays you. The problem that we sit in, perhaps before I give you the problem, I also have a mother tongue. So that I come from Lesotho. I was born there. I was bred there. And when we moved to South Africa, I never lost my mother tongue. So I'm able to speak it though I don't look like that. So when we came to South Africa, I was amazed when I heard people who were able to speak a third or even a fourth language, when they tell you that they're not able to speak their mother tongue anymore. And I was always surprised because I never lost it. So because I never lost it, I could not understand or fathom why or how could somebody else lose the ability to speak their mother tongue. And then given that scenario, I realized that when we moved from Lesotho to South Africa, my mother was always with us. And because my mother spoke her mother tongue with us in the house, we never lost the ability to speak our mother tongue. What some of my peers did when they moved from wherever they came from, being able to speak a third and a fourth language, they got so embroiled into the custom of where we were staying that you spoke this foreign language so long and you never exercised listening to your mother tongue, that with time you would not be able to speak the tongue of your mother again. It brings me to ask the same question. Have we lost our ability to speak our mother tongue? And whilst I make a reference to mother tongue in the context of where I come from, because we're not of this world, there's a different tongue that we ought to speak. The question to you is, are we still able to speak our mother tongue? I'm pausing for a reason. Belê moet bietjie nadenk daaroor. Toe ons op skool was, het hulle gesê, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei.
En hoewel dit die waarheid is, sê Jesus later in die passage of scripture, die diepe kry jy net uit deur vas en gebed. Ja, en terwyl ek voorberei was dit 'n moeilike saak. Maar ek sal net onthou. Waarmee het ons mother tongue vervang? Social media het ingekom waar ons mother tongue, weer ons onsself met ons mother tongue besig moes hou. TV het die plek van ons mother tongue kom inneem. And we have come to shift God's voice systematically to the periphery. And when I speak this, I speak about myself as well. Because as I prepared, this word spoke to me first, and that's why I'm sharing what the word spoke to me this morning. My wife made mention of the 5 to 10 minutes, and that's a reality. When I speak this, it's about doing introspection, speaking to the man in the mirror. For this voice to permeate, to do introspection, to say, but this can't be. And when you do that, you wonder, why can this not be? Because we don't make it enough time. And that's how many of my peers lost the ability to lose their mother tongue. Ons vas te min, ons bid te min, en ons spandeer te min tyd in die teenwoordigheid van die Here. We have allowed the 7 mountains of influence to dominate our lives. Ek wil amper so ver gaan om myself te verstout en te sê, ons begin lyk soos die wêreld. En ons is juis geroep om nie soos die wêreld te lyk. Toe ek na die passage of scripture toe gaan, toe besef ek, die Bybel, of Jesus 2000 jaar gelede het gesterf aan die kruis. Maar die principles en die goed wat gebeur, is tot vandag toe nog relevant in ons lewens. En ek wil begin by die gedeelte waar die man sê, Jesus, wees my seun tog barmhartig. Jesus, wees my seun tog barmhartig. Daar's 'n hele paar goedjies wat vir my gebeur in die teks wat relevant is vandag. En ek sal dit gou met u deel. Kom ons begin wanneer jy die 3 passages of scripture gaan lees en sien wat gebeur in die teks. Die man het gekom na die disippels. Toe sê vir die disippels, my kind het 'n probleem, hy het epilepsie, nou dan val hy in die vuur, nou dan val hy in die water. Kan julle asseblief die duiwel wat in die mannetjie is uitdryf? En hulle kon. Nou, wat die meeste van ons sal doen, ek sal my goed gevat het en geloop, want ek weet die man vir wie verteenwoordig. Soos hulle sê, hulle kan my nie help, dan beteken dit, die hoofman, wanneer hy kom, sal hy met 10 kan help. So, vat maar die goedjies, dan loop jy. Maar soms is ons nie desperate genoeg. En my pleidooi vandag is dat ons meer desperate word. Soms gaan klop jy aan die deur en iemand sê vir jou, en dan raak jy sommer moedeloos en jy gaan nooit weer terug. En jy bly in sak en as omdat jy nooit weer terug gaan. Maar die man hou vas. Die koning kom, toe Jesus kom, toe sê vir Jesus, wees my seun tog barmhartig. Die man het epilepsie, hy val bly in die water of hy val in die vuur. En Jesus het kwaad geword. En toe ek daai gedeelte lees, toe besef ek, ja, dit is eintlik maar 'n serious indictment op ons. En ek sê dan moet jy daaroor praat. Jesus het kwaad geword. Jesus het vir amper 3 jaar met die man gedoen. So in die 3 jaar se tyd waarin Jesus met hulle geloop, beteken dit tog vir my, dat iewers moes ek gesien het, hoe loop Jesus, en wandel Jesus
wat doen Jesus by sekere tye? Sodat nou dan as ek 'n kans het en ek sien, dis iemand wat nie lekker is, dan leg hy mense hande op grond van wat ek gesien het, op grond van wat ek toegepas het, en dan kyk ek op daar iets gebeur. Want seker, vir meeste van ons, wanneer jy universiteit toe gaan, 'n undergrad study, het vat vir meeste van ons 3 jaar om daai eerste graadse undergrad studies te voltooi. So vir 3 jaar het die mense gestaan en hulle kon die duiwel uitdryf. Maar die probleem is nie dit, en dit het my ook laat besef dat Jesus hou nie van skade. Toe trap hy daai man wat hulle was voor 'n skare, toe trap hy die disippels uit. Toe vra hy, hoe lank moet ek nog met julle opgesleep sit? Die issue is nie dat die man, die disippels sien, die man kon die probleem kon oplos. Die issue is dat hier's 'n menigte skare. Jy weet, ons weet, dat die man loop saam met Jesus. En omdat die man saam met Jesus loop, is hulle in staat, of is hulle veronderstel om in staat te wees, om te doen wat Jesus kan doen. So voor die menigte skare, en wers die disippels vir Jesus, deur die feit dat hulle bid vir die mannetjie, en niks gebeur. Kom ons draai nou vanaf na ons. Ons doen Sondag op Sondag in ons altaar kom. En sê as jy die woord van die Here gehoor het, wil jy nie hiervoor kom staan en saam met hom bid. Mense het genuine issues. Mense kom kerk toe in die hoop om van daai issues op te los. En wanneer ek my hande op iemand se hoof plaas, dan is die gesag wat die Here in my plaas, moet my in staat stel om daai mense sê, blinde siek, sieke word gesond, krepele loop. Maar het gebeur as ons nie soos die disippels. En as ons nie soos die disippels, of ons is soos die disippels, baie stelling. Die enigste ding is net, hy mense kop is nog steeds seer, as ons klaar gebid. Hy loop sê net nie, maar my kop is nog steeds seer. Ons vas wat dan doen. En ons het toegelaat dat die selwe maand ons het. Ons lewe is so dominant dat ons van die ailments en van die issues waarmee mense worstel in die wêreld nie kan oplos nie, omdat ons konform het tot God. En play doing, let's come back. Some say I'm coming back to my heart of worship. It's all about you. It's all about you. But I think we've moved to a point where it's not about God or Jesus anymore. It's all about me. It's all about me. And therefore, because it's all about me, ek het geen krag uit my eie. Dat wanneer ek my hand op Pastor Kalla se hoof gaan neem, en ek sê, Pastor Kalla, die geleentheid waarvoor ek so lank wag hanteer gebeur het. Die mense daar buite, wanneer hulle kyk na ons, want so baie van ons is vir so lank, maar ons lewens is 'n refleksie van dit wat daar buite aangaan. Hoekom moet enige een na Jesus toe kom, as my lewe nie getuig van 'n goddelike mens, en ek kan volg as daar probleem is. We need to stand in the mirror and ask some of those serious questions to us. If you let fear stop you, you've denied the world the gift you were born to give. If you let fear stop you, you've denied the world the gift you're born to give. Jesus het toe nou daai duiwel uitgedryf en hy het uitgesoort. Die vermaning van my is, Jesus kan nie skande vat nie. Alles moes nog gesien. Maar die interessante ding vir my, toe ek verder gaan dink, is omdat Jesus nie op ons skande het. En hy vir ons so lief gehad, dat hy skande gaan word, sodat ons verlos kan. Want die rede hoekom ek dit weet, is hoe hy daai ouens vermaan het, toe hulle nie die duiwel uit die mannetjie kon bring. En as jy na die volgende gedeelte toe gaan, en die rede hoekom ek weet, dit was min of meer al reeds 3 jaar, sê hulle Jesus praat van sy kruis, so ek geweet waar hy op pad is.
Jesus was 'n bietjie benou. Ek moet weggaan. 3 jaar later, kom die kruising. Iemand kom na jou toe om te bid, om die duiwel uit te dryf. Wie kan dit nie doen? Wat gebeur? Jesus was benou. Maar ten spyte van Jesus se benoudheid, hy het nog steeds skande gehou, sodat ek en u verlos kan word. Ek wil net gou 'n klein demonstrasie by die doen rondom let fear stop you. You denied the world, the gift you were born to give. Nou wil ek vir 'n wyle hê, u moet nou dink aan 'n 100 meter reis. 'n 100 meter reis, en dis ek nog nie 'n 100 meter wat ons op pad gesien, maar lekker om 'n baie eksempel, ek mag gedink aan 'n video. Ekskuus. So die objective is om die reis te wen. Maar baie van ons neem deel aan die wedloop. En wanneer jy ons van die wedloop deelneem, is daar nog weer 8 lyns. En in daai 8 lyns is dit jou manne wat deur die rondes gekom het, deur die uitdinning. So wanneer jy daar gaan aantree, dan moet jy maar besig. So doen ek nou hierso 'n lyn gaan skep van hoe mens onderstel is om die hardloop dan uitgesorg te word. Terwyl ek besig is om die demonstrasie te doen, rasioneel, nie so lank daai goedjies uitdeel asseblief so nou. Joshua en Chapin. Dan, soos wat Sonel uitdeel, moenie worry oor Sonel nie. Fokus op dit ek by u wil wys. Kan iemand net agter Josh, jy kan nie van voor af asseblief. So nou skop die wedloop af. Die ou wat aankondig sê op julle merke, hy sê en die volgende ding wat jy hoor is, en so julle is maar is van die goedjies lang om te werk, hy het ek nog mooi opgeset, so dan is hy 'n false start, okay. Dan tree die ouens weer aan, hulle wil nou hulle so goedjies agter mekaar kry. Op julle merk, gereed. Kan u hoor? Dan, wanneer daai gebeur, is daar mos altyd daai interessante wat speel. Interessante ding van die gelowige. Die wenner is daar die wenpaal. Ons staan nog eens. If you let fear stop you, you deny the world the gift you were born to give. Ek het so baie goed op my wêreld af my sekere goed. Ek kan nie by die goed uitkom, waarvoor die wêreld van my wag het. En ek staan aan my eie pad. Die Here beleef in my pad. En die lewe is moeilik. Jesus het ooit vir ons gesê, die lewe gaan vir ewig wees. Kan ons maklik wees. But to be great, I have to stop.
He said you don't have to start, you said, you don't have to start to be great, but to be great, you have to start. En in die hand het ek mosterdsaad gesit. Daai enetjie van my op so nou. En ek wil hê iemand van 'n bydag gaan kyk na die mosterdsaad. Dit is al jy kan sien die cherry, maar dit is baie. Toe gaan kyk na die mosterdsaad, was daar twee goed wat my opgeval. Die eerste ding was sy grootte wat Jesus vir die disippels gesê het. Het is half onmoontlik om geloof te hê wanneer jy kyk na die mosterdsaad. Dis die eerste ding. Maar as dit nie moontlik was om geloof te hê, sou Jesus dit nie in die Bybel sit. Dis hoekom die mosterdsaad is. Hy is klein, maar hy bestaan. Let me go back to the man in the mirror. Ek het vir u die mosterdsaad gegee, sodat u die woord prakties moet maak. Daar in die huis waar daar gespeel is, verkieslik die speel waarvoor meeste of almal gaan staan elke oggend. Vat die saak en gaan plat daarop. Laaste tye wat jy gaan voel, dit is moedeloos, wanneer jy opstaan. Ek weet nie hoe veel dag sal. Ek het die mosterdsaad. Dan sê jy, dis wat Jesus van jou verwag. Ek verstaan, dit is onmoontlik om vandag weer die dag te kom wat jy wil gaan doen. Maar gaan nie stil staan. The one thing that I've come to realize about faith in the size of a mustard seed is a staggering thing. As jy staan en niks doen, jy moet en baie van ons staan nog steeds by die begin van hy tyd. Ons het nog nooit beweeg. Sommige is in die 50's gebore, sommige in die 60's, sommige in die 70's, 80's, 90's, 2000's. And if you let fear stop you deny the world the gift you were born to give. Die Here het ons nog nie tyd gemaak, tyd gemors, toe hy vir ek in u formuleer, toe hy vir ek in u skape en lewe in ons plaas. Hoe ons approach dan eerder moet wees, wanneer hy skoon afgaan, kom ek laat gaan om weer. Ek wil net die ding steek en om in die skade. As hy skoon afgaan, gaan staan nie. So bang soos wat jy is. So erg soos wat jy voel jou broek bewe. Dan kyk jy die lewe waar hy wenpaal was. Dan sê jy vir die Here, Here, ek is bang. Maar terwyl jy bang is, dan gaan bepyns jy Jeremiah 29 verse 11. Dan gaan sê jy vir hom, I know the plans. Jy gaan bepyns. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hallelujah. And he'll make your crooked paths straight. Submit always unto him, and he'll make your crooked paths straight. Jy gaan bepyns, Romans 8 verse 20. For all things work out together for good. Yeah. Those who trust the Lord and are called according to his purpose. En wanneer jy daarop aandink, kyk jy die wêreld in die gesig en jy gaan sê jouself, daar is nog nie lief van my.
wees nie. Ek is jou God. Yes. Hoe gaan jy moenie bekommerd wees nie? Ek is jou God. So dit maak nie saak wat u in die gesig staan. Kyk die lewe in die oë. So moeilik soos wat dit dalk mag wees. Begin hardloop. Because your life and the lives of others depend on it. And if you're going to stand there, whilst you are a gift, born to be given to the world, dan beteken dit eintlik, as ons daar sit en ons doen niks met ons lewens nie, dan het ons God se tyd gemors. Terwyl ons die nagmaaltafel nader, gaan ons sien die normale ritual volg rondom die nagmaaltafel. Ek wil nou vir twee goed doen. Jy moet vir jouself werk. Dalk is jy stuck in inaction. Dalk is jy by 'n punt waar jy sê, my geloof is so klein, dat wanneer iemand hier na vore kom, ek lê aan jou op, dan gebeur dan niks. Jesus' blood still washes whiter than snow. And as you come forward and you partake in the elements, you need to ask Jesus that if the things that happened in life, or the things that are happening in life, prevents you from getting up and starting to run this race, that Jesus' blood and the body that died for us 2,000 years ago, it needs to permeate us. It needs to cleanse us so that we can continue on this race called life. If it is that you have never started the race, 30 years old, 40 years old, 50 years old, 60 years old, you standing in the way of the destiny of somebody else, that as you partake in the elements, that you think about those elements and ask Jesus to let you start afresh. There isn't such a thing as too old. There isn't such a thing as too young. But you don't want to go away from this world. And you get to Jesus one day and Jesus tells you, I've placed X, Y, and Z inside of you. Why did you not do what I placed inside of you? What will we say when it happens? And as we pray this morning, let us reflect and realize that Jesus died for us on the cross. He requested us to have faith the size of a mustard seed. And if we have faith the size of a mustard seed, we can tell that mountain. Let us not make the mountains that stand in our way. They may seem huge at times, but with Jesus in our world, we can face any storm. And allow for a moment, about a minute, that we can reflect and pray to the Lord. And then I'll just ask Pastor Kala to bless the table. And each one of us will not be served this morning. You'll come based on what we prayed about in this month, and reflect to the Lord and tell Him that you need to sort something out. And in the meantime, Bobs, you guys can sing Healing Power Comes from the Blood. Let us pray. If something's coming, healing power comes from the blood. It never fails. Saving power comes from the blood that flows eternally. Healing power comes from the blood. It never fails.
Kom ons bid saam. In die nag waarin hy verraai was, het hy die brood geneem, en het gepreek en vir hulle gesê, this is my body. So ook het hy die wyn geneem, en het geseën en vir hulle gesê, this is my blood, the new covenant. Ek bid vanoggend dat die healing power, the saving power, will cleanse us, will heal us, and will restore us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, bless your table. Amen.